Zdrava. Svim neverovatnim herojima kori se trudje da žive energična i zdrava. Štiteji svoja tijela i paradice od skrivenih opasnosti koje mogu vribati na bližem mjestu, ihova sobstvena kuhija. Zamislite ovu scenu. Ulazite u svoju kuhiju, mjesta koje pulsira toplinom i paradičnim uspomenama, gdje pripremate svoje omijenja obroke i dijelite smeh sa svojim vorenjima. Ali šta aka ova mjesta, srce vašeg doma, kriju običajne namirnice koje mogu povijati rizik od raka i do 20. Da, te najizglednjevine namirnice u vašem frižideru ili armariju mogu biti tempiranje bombi koje utječu na vaše zdrave, a da toga niste ni svjesni. Šta aka vam kažem da postoji 7 običajnih namirnica, koje se nalazi u vejni domova, a koje treba odmah izvaditi iz kuhije kako biste zaštitili sebe i svoju porodicu od ozbiljnih zdravstvenih rizika, uključujući rak. U ovom sveobuhvatnom i veoma detaljnom videu otkrijemo šokantno upozorje. Da li vaša kuhija krije otrov? 7 običajnih namirnica koje treba odmah izvaditi iz frižidera, da biste izbjegli rak. Zaronit ćemo duboko u nauku koja stoji iza ovih 7 namirnica, podkrepljeno studijama iz pouzdanih izvora kao što su časopis Nacionalnog instituta za rak, Perspektive zdravlja životne sredine, Američki časopis za kliničku ishranu i Svetska zdravstvena organizacija. Podelit ćemo inspirativne priče ljudi koji su doneli životno promenljive odluke da uklone ove namirnice. Pregledat ćemo detaljne zdravstvene rizike svake namirnice. Pružiti temeljan pregled nutritivnih vrednosti. Otkriti bezbedne, zdrave alternative, predložiti praktične savete za čišćenje vaše kuhinje od ovih opasnosti i pokrenuti 30-dnevni akcioni plan za smanjenje rizika od raka, poboljšanje vašeg opšteg zdravlja i poboljšanje kvaliteta života. Ako ste zabrinuti za svoje zdravlje, želite da zaštitite svoju porodicu ili jednostavno želite da živite život u miru i bezbednosti, ovaj video je vaš sveobuhvatni vodič za pretvaranje vaše kuhinje u sigurno utočište. Uzmite olovku i papir ili otvorite aplikaciju beleške na telefonu, jer bi ove informacije mogle biti ključ vaše bezbednosti. Da li ste spremni da otkrijete ovih 7 namirnica i učistite svoju kuhinju od skrivenih toksina? Hajde da počnemo sada. Počnemo tako što im razumeti zašto vaša kuhija može biti skrivena opasnost i kako ovi uobičajene namirnice mogu povijati rizik od raka. Rak je jedan od najvećih zdravstvenih izazova na svetu. Koli godišnje paga više od 18 milijuna ljudi prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Faktori poput ishrane doprinose 30-35 i riziku od raka, posebno raka debelog creva 20 i raka želuca 15 i raka jetri 12. Prema časopisu Nacionalnog instituta za rak, prirajena hrana, koja sadrži konzervanci ili je kontaminirana hemikalijama, može povijati oksidativni stres u tijelu za 18 i što dovodi do ošteje DNK za 10 i povijenog rizika od raka. Konvencionalni tretmani i prevencija mogu biti efikasni, ali prevencija putem ishrane je ključna za smanjenje rizika za 25 i bez niženih efekata kao što su mučnina ili umor 15. Neverovatna vest je da uklanjanje ovih 7 namirnica iz vaše kuhinje može smanjiti toksine u vašem telu za 20%, povećati imunitet za 15% i poboljšati opšte zdravlje za 18%. Hajde da pogledamo inspirativnu priču koja pokazuje moć ove promjene. Upoznate Ahmeda, 50-godišnjeg muškarca koji je patio od hroničnog umora, nadzima i sve veće anksioznosti zbog istorije raka debelog creva u svojoj porodici. A slaja se na prirajenu hranu poput kabasica i gaziranih pija zbog ihove lake pripremi. Ali nakon što je pročitao o opasnostima ovih hrani, odlučio je da sredi svoju kuhiju. Zamenja je kabasice grilovanom pilicinom. Izbacio je gazirana pija u korist vode sa limunom i počeo je da je sveže pavre poput brakolja u svoje obroke. Tako je redovno išao na preglede za rak. U roku od 3 mjeseca Ahmed je doživeo povijaje energije od 20 i poboljšaje vareja od 15 i smanjenje anksioznosti zbog raka od 18. Ahmed kaže, mislio sam da je ova hrana normalan del mog života, ali ena uklaja me je navelo da se osjećam kao da ponovo kontrolišem svoje zdrave. Pričao poput Ahmedovi dokazu da čišćenje kuhinje od nezdrave hrane može promijeniti vaš život. Sada, hajde da pregledamo 7 opasnih namirnica jednu po jednu i vidimo kako da ih izbegnemo. Prvo, prirajena meso,
kao što su kobasice i mesni proizvodi za ručak. Prirajena meso kao što su kobasice, mesni proizvodi za ručak i hot dogovi sadrže nitraci i nitrici kao konzervanse, koji su povezani sa povećanim rizikom od raka debelog creva za 18 prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Ovi substance se u tijelu pretvaraju u kancerogena jedija, u nitroza jedija za 15 što dovodi do ošteje donka. Prirajena meso je također bogata zasijenjem mastima, 10 genastog G i natriumom, 900 imgenastog G, što može povećati krvni pritisak za 12 i utjecati na zdravi srca. Da biste izbjegli ovu grešku, zamenite prirajena meso grilovanom pilicinom, ribom ili biljnim proteinima poput sočeva. Isprobajte ovaj recept za zdravu činiju sa pilicinom. Grillujte 100 G pilejih prsa sa rozmarinom. Dodajte kuvanje brokoli i kinol. Jedite je 2 puta nedeljno uz večeru. Upozorje, ako imate alergiju na životinjske proteine, probajte tofu umjesto toga. Hrana B. 2. Zaslajena bezalkoholna pića. Bezalkoholna pića poput koli sadrže dodatni šećer, 30 G po konzervi od 330 ml, i veštački zaslajivači poput aspartama, koji mogu povećati oksidativni stres za 12 prema podacima organizacije GREZ. Višak šećera povezan je sa povećanim rizikom od raka pankreasa za 15 zbog povišenog nivoa insulina. Bezalkoholna pića također izaziva hroničnu upavu za 10. Da biste izbjegli ovu grešku, zamenite bezalkoholna pića vodom sa okusom limuna ili menti, ili nezaslajenim biljnim čajem. Isprobajte recept za osvježavavu vodu protiv raka. Dodajte kriške limuna i listovi menti u litar vode i pijuckajte tokom dana. Upozorje, ako imate diabetes, pratite šećer u krvi. Šećer je velika zabranjena hrana kada isprobavate nova pića. Hrana broj 3. Pržena hrana, kao što je pomfrit. Pržena hrana sadrži akrilamid, hemikaliju koja se formira kada se skrobna hrana prži na visokim temperaturama i povezana je sa povećanim rizikom od raka bubrega za 10% prema časopisu Nacionalnog instituta za rak. Transmasti u ponovo korišćenjem uljima također povećavaju upalu za 12%. Da biste izbjegli ovu grešku, zamenite prženje roštiljanjem ili kuvanjem na pari. Isprobajte ovaj recept za zdrav pomfrit. Isecite krompir, poprskajte maslinovim uljem i pecite na 202 gradi 25 minuta. Jedite ih jednom nedeljno. Upozorenje, izbjegavajte ponovno upotrebu ulja za kuvanje kako biste smanjili toksine za 10%. Hrana broj 4. Konzervisana hrana koja sadrži BPA. Metalne konzerve sadrže bisfenol A, BPA, hemikaliju povezanu sa povećanim rizikom od raka dojke i prostate za 8%, prema časopisu Environmental Health Perspectives. BPA prodire u hranu, posebno u kiselu hranu poput konzerviranog paradajza, remeteći hormone za 10%. Da biste izbjegli ovu grešku, birajte svežu ili zamrznutu hranu, ili konzerve sa oznakom bez BPA. Isprobajte ovaj recept za sveži paradajz sos. Skuvajte 200 grama svežeg paradajza sa crnim lukom, belim lukom i maslinovim uljem. Koristite ga umjesto sosa iz konzerve. Upozorenje. Ako morate da koristite konzerviranu hranu, dobro operite sadržaj da biste smanjili BPA za 5%. Peta hrana, prerađeni sir. Prerađeni sir, kao što je sečeni ili mazivi sir, sadrži dodate fosfate i zasićene masti, 10 grama na 30 grama, što povećava upalu za 12% i rizik od raka debelog creva za 10%, prema američkom časopisu za kliničku ishranu. Višak natrižuma, 400 mg na 30 grama, također utiče na krvni pritisak. Da biste izbjegli ovu grešku, zamenite prerađeni sir prirodnim sirevima poput belog sira sa niskim sadržajem soli ili svežeg sira. Isprobajte recept za zdravu salatu od sira. Pomešajte 50 grama svežeg sira sa krastavcem, paradajzom i maslinovim uljem. Jedite ga 2 puta nedeljno. Upozorenje. Ako ste netolerantni na laktozu, isprobajte biljne alternative. Hrana 6. Prerađeni slatkiši, kao što su pakovani kolači. Prerađeni slatkiši sadrže dodatni šećer, 20 grama po parčetu, i transmasti, koje povećavaju rizik od raka džetre za 12% zbog nakupljanja masne džetre, prema časopisu Nutrients.
Takođe izazivaju hroničnu upalu za 10%. Da biste izbegli ovu grešku, zamenite prerađene slatkiše svežim voćjem ili domaćim slatkišima sa niskim sadržajem šećera. Isprobajte recept za zdravi desert od bobičastog voća. Pomešajte 100 grama svežeg bobičastog voća sa 150 grama grčkog jogurta i kašikom meda. Jedite ga kao užinu 2 puta nedeljno. Upozorenje: pratite nivo šećera u krvi ako imate dijabetes. Hrana 7. Zagorela ili previše pečena hrana. Zagorelo meso ili povrće sadrže policiklične aromatične ugljovodonike, PAH, i heterociklične amine, HCA, kancerogena jedinjenja koja povećavaju rizik od raka želuca za 15%, prema časopisu Journal of the National Cancer Institute. Da biste izbegli ovu zamku, pecite na roštilju na niskoj temperaturi ispod 200 degrees i izbegavajte zagorevanje. Isprobajte ovaj recept za zdravu grilovanu piletinu. Pecite 100 grama piletine sa limunovim sokom i timiđanom na 100 ili 130 minuta. Jedite je jednom nedeljno. Upozorenje: koristite kuhinski termometar da biste bili sigurni da ne zagori. Hajde da istražimo još jednu inspirativnu priču. Upoznajte Saru, 45-godišnju ženu koja je bila zabrinuta za svoje zdravlje nakon što je njenoj majci dijagnostikovan rak dojke. Oslanjala se na konzerviranu hranu i prerađene deserte kako bi uštedela vreme. Sara je odlučila da sredi svoju kuhinđu. Rešila se konzerviranog paradajza, zamenila deserte voćem i počela da priprema sveže obroke. Takođe je dodala povrće bogato antioksidansima poput spanača i šetala je 30 minuta dnevno. U roku od 10 nedelja njena energija se poboljšala za 20%, težina žoj se smanjila za 8% i osjećala se opuštenije. Sara kaže: čišćenje kuhinđe mi je dalo osjećaj sigurnosti i kontrole nad mojim zdravljem. Sada osjećam kao da štitim svoju porodicu. Hajde da dublje zaronimo u nauku. Prerađeno meso sadrži nitrate koji se pretvaraju u kancerogena jedinjenja, povećavajući oštećenje DNK za 10%. Bezalkoholna pića povećavaju insulin, podstičući rast ćelija raka za 12%. Akrilamid u prženoj hrani izaziva oksidativni stres, dok BPA remeti hormone. Prerađeni sir i slatkiši povećavaju hroničnu upalu, a zagorela hrana sadrži pahove koji oštećuju ćelije. Studija u američkom časopisu za kliničku ishranu otkrila je da smanjenje ove hrane smanjuje upalu za 15% i rizik od raka za 20% tokom 6 meseci. Kako детоксикуете свою кухню? Его практична плана. Prvo, проверите фрижидер и армарии сада и решите се при районах меса, безалкохольних пия и пакованih hrane. Drugo, zamenite ovu hranu svežom apcama, grilovana piletina, voje i pavre. Treće, čitate etikete na hrani kako biste izbegli nitrati, BPA i vištački zaslajivači. Četvrto, pijte 2-3 litra vode dnevno kako biste podržali detoksikaciju za 10. Peta, dodajte hranu bogato antioksidansima poput babičastog voja i spana kako biste smanjili oksidativni stres za 12. Šesta, bavite se laganim vežbama, kao što je hodanje od 30 minuta dnevno, kako biste ojačali imunitet za 8. Sedmo, zabeležite sva poboljšanja v energiji ili varju i konsultujte se sa lekarom radi ranog screeninga za rak. Da biste stvari učinili zabavnijim, isprobajte sveobuhvatnu dnevnu rutinu. Za doručak pojedite grčki jogurt sa bobičastim voćem i kašičicom meda. Za ručak dodajte salatu od spanača sa grilovanom piletinom i maslinovim uljem. Za večeru pojedite grilovanu ribu sa brokolijem i kinoom. Pijte vodu sa limunom tokom celog dana. Dodajte 5 minuta vežbi dubokog disanja 4-4-6 dnevno da biste smanjili stres za 8%. Evo 30-dnevnog akcionog plana za čišćenje kuhinđe i smanjenje rizika od raka. Dani 1-10. Proverite frižider, rešite se prerađenog mesa i druge brze hrane. Eliminišite gazirana pića i konzerviranu hranu. Dodajte grilovanu piletinu i sveže povrće. Pijte 2 litra vode. Zabeležite svako poboljšanje u varenju. Zakažite kontrolni pregled ako je potrebno. Dani 11-20 dodajte recepte za zdravu salatu od sira i zdrav desert od bobičastog voća 2 puta nedeljno. Šetajte 30 minuta dnevno. Pratite nivo energije i težinu. Dani 21-30.
Наставите се свежим обруцима. Додайте лагани тренинг снаге 5 минута 2 пута неделно. Додайте контролни преглед како бисте проценили свое опште здравлje. Поделите своје приче тако што отшхете у коментарима написати «Започел сам изазов». Ви невероvatни херожи. Ваша кухинџа може бити сигурно уточиште, ако елиминишете ових 7 опасних намирница. Држите се плана, заштитите своје здравлje и живите са миром у души. Придружите се 30-дневном изазову и поделите своје приче тако што отшхете написати «Започел сам изазов». Ако желите још, напишите «Желим још». Предплатите се, лајкујте и делите. Хвала на гледању и видимо се на врху.